I posvijedio sam što povjeri kao što vidite danas ću da napravim neko iznenađenje za Đoleta. On trenutno nije ovdje, ne znam gdje je, ali već sam pripremio nešto, sad ćete vidite. Obavezno ostavite like i subscribe i gledajte. Pera. Našao neku kokošku i stavio je ovdje i nazvao sam je Pera. Sad ćete vidite, znači, našao neke kokoške tamo partijaju ljudi. Mislim, vjerojatno nećete mi verujete, ali našao sam kokoške partijaju. Tako da, GG. Evo gledajte, ovdje ima 100 kokošaka ljudi. 100 kokošaka. I ja sam htio da napravim neko iznenađenje za njega, da napravim kokošinjac, pošto sam mu ubio svinje, znate, kad su eksplodirale tamo, kad sam ga prankovao. Sad hoću da mu se izvinim, znate, i onda ću napravim kokošinjac ovdje negdje, tako da, da ljudi, ja se javljam kada napravim, pošto treba će mi vjerojatno dosta vremena da napravim. Tako da ostavite like i subscribe i vidimo se za 3 sata. 3 sata kasnije. I evo ga ljudi, završio sam. Sad ćete vidite, ovo je za ostavite like i subscribe, da nosto govorim, ali što da ne. Kao što vidite, ovdje je fence i kapija ovako. Se uđe, znate, ono ovo. Ovdje ima stepenice da kokoške uđu, a ne mogu da uđu. Ima samo jedan ulaz, evo ovdje. Ovdje ima kao gnezdo. Koristio sam item frame, jaje i kao dead koral. Imaju unutra kao da budu kokoške i tu stavio isto kao još jedno gnezdo. I to je to ljudi. Sad, uplaši me zombi ljudi. Sad idem da, kako se zove, da stavim kokoške unutra, sad... Mogu da preskočim! Ja, mora porušimo to. Mora porušimo ove okolo blokove da ne bi mogli da uđu zombi i skeleton i tako. To znate. Valjda je to. Sad uzmemo kokoške. Evo ga, a nije kabel. To je to. Uspio sam, da li mogu se popiti ovdje? Valjda mogu, nemam pojma. Nije bitno. Bitno da imamo sad kokošinjaca ljudi. Moj plan je uspio. I sad sljedeće epizodi će da vidimo Đoletovu reakciju. Ja čekam da vidim njegovu reakciju. Možda neće mu se svidjeti, ali ne verujem. Možda on samo voli svinje, znate. Kulaš, mora da nađem svog brata, znam da on živi tamo negdje. Znate što se desilo. Znači, mi smo živjeli tamo, gdje sam ja prije živio, znate. Zajedno smo igrali i odjednom došao neki lik u naš server i uništio nam sve. I on se preselio ovamo, znate, napravio svoje to mesto, ono ovo, znate. I tako on tu sad živi. Ja sam ovdje našao Đoleta, sad živim sa njim. Sad neću sad da ga tražim, možda u sljedećoj epizodi, tako da, ono. Da, šta sad radimo? Završio sam. Da stavim stvari ovdje u chest. Ne jaja, ne, neću jaja. Nadam se da vam se sviđa kokošinjac kako se napravi, da i Pera ovdje. Ako se sviđa kokošinjac, ostavite like, subscribe i ocenite go 1 od 10. Vidi ko je, 10. A nemam emeralde ljudi. Nemam emeralde. Znate, ne kopam više pošto je. Vidi ovdje ima rudnik,
Nisam znao. Sad ćemo. Pile! Ja. Pile! Ja. Sad idemo, ajde skupit ću malo ptica da nahranim koke pa da dobijemo još. Na. I samo jedan. I dva. I tri. I četiri. I pet. Učimo da brojimo. Uglavnom, to je to, vidite, što još ovo gledate, ostavite like, subscribe i vidimo se. Znači, pa da, u stvari, to je kraj videa, uspio sam. Pipe. Pipe. Još pipa, ja, vidi on koliko jaja, ja. Pipa. Pa da, to je to što tiče ovog videa, znam da je malo bilo dosadno, jer kako se nije bilo Đole, to video bude zanimljiv, znate. Sad nije zanimljiv jer ga nema, ne znam gdje je on, šta je ovo? Čini mi se kao da nešto tamo nije, to je vjerojatno neka životinja pozivna, znate, lignje ili tako nešto. Tako da ljudi, to je to što tiče ovog videa, ostavite like i subscribe i... Ćao!